Ayike riperile nakambe ntshemba van'wana va ku na vhele minkarhi mi tilulamisela swa ku ri mi va mi karhi mi hi joyina tanihi ntolovelo kahle kahle hi ntolovelo hi mhaka swa ku ri namuntlha ntolovelo wa namuntlha a hi wona lowu hi nga wu tolovela hi ku hi masiku hi fanele hi va hi ta ka n'wina hi ra vumune kahle kahle xikarhi ka awara nhungu na awara ya nkaye se ke namuntlha hi nga yi vula ku ri i bazela Tuesday hi mhaka swa ku ri vhiki leri nga hundza ma tsundzuka swa ku ri a hi kotangi swa ku hi hlangana na vona Dr. Mbokota ivi hi ndlela leyo hi kuma swa ku ri ku va hi kavanyetekile loko hi kavanyeteka hi ndlela liyani dokodela va ku hi nge va nyumisi vanhu lava va hina lexi hi nga ta xi endla hi mhaka swa ku ri hi ta eka n'wina siku ra namuntlha ku nga ra vumbirhi hi ndlela leyiwani sweswo futhi mi tsundzuka nakambe a swi vuli ku ri hi ra vumune hi nge hi vuyi hi tlhela futhi hi vuya futhi ra vumune swi vula ku ri namuntlha kahle kahle hi ri ya xikweleti lexiyani xa siku ra vumune ka vhiki leri nga hundza tanihi ntolovelo eka siku ra namuntlha vhele hlangana na Dr. Mbokota dokodela mati va ni tshama ni mi vutisa ku ri vito ra n'wina Changani n'win'we mani a ndzi tisa mati ri kona ro va nyika avanikanga I think Manwame was under a bit of stress kumeka mefu akumeke tintombi tinharhu so and at the time when loko va ya kuma me mukhalabye wa vo a ku ri na tin'hwetinyana a lovile so I think the only thing that came to her mind a ku va ku ni nyika vito ra ye mukhalabye xaka i vito ra mukhalabye vana ni xitoro sungula leswiwa ka ndzhaka malembe yo tala ngopfu yo karhi ni mi tiva dokodela mahungu mantshwa lamawani kambe ke ha khensa ku ri na dokodela mi ve na nkarhi wa swa ku ri mi hlangana na hina ka siku ra namuntlha a khensa swinene ngopfu vaxumi dokodela Brian na xeweta vayingiseri na vavukeri wa vumbirhi namuntlha just ku apologize swa ku last week a hi kotanga ku hlangana but mintirho ya koho unfortunately va ri a ku na munhu loyi a tivaka siku na nkarhi so loko ka hi ntirho wa karhata hi ku siku na nkarhi a swi tiveki na swona but just to say in relation so leswiya ku loko a hi kota ku vulavula na vanhu va ka hi va xinuna ku hambi va hlundzuke njhani voko a ri tlakusiwe ri ya ba n'waxisati hi tala ku maturity ya munhu wa xinuna na character yakwe yi determiniwa ngopfu hi ability ya ye ya ku controla ti-emotions takwe loko o kota ku controla sweswo swi ta tshamiseka kambe na swi twisisa namuntlha hi te hi yin'wani xangu dokodela hi te hi mhaka ya ku vulavula hi teenage pregnancy i mhaka leyi yi hluphaka ntshembi ku ri yi nga va yi hlupha tiko ra Afrika-Dzonga ntsena ntshemba yi nga va yi hlupha misava hi ku angarhela kambe a hi kongomeni hi languta tiko reru na ku languta ku na kahle kahle loko hi vulavula hi munhu loyi a nga hansi ka malembe ya ku va a nga va ka xiyimo xo kuma n'wana hi vulavula hi munhu wo tani hi kwini i yini teenager dokodela teenager i n'wana loyi a nga xikarhi ka malembe ya 10 na 19 so hi lava vitaniwaku ti-teenagers now there's a reason why teenage pregnancy yi karhata hi ku between malembe ya 10 na 19 ku na development yo karhi ka swirho swa miri swa munhu wa xisati especially ka marhambu mi ta vona n'wana u ta sukula ri kahle loko a fika ka 10 a ku 11 suddenly mo vona nge tu cheletiwe overnight a sungula ku leha ku na leswi hi swi vitanaka growth spurt xi humelela around that time now loko munhu a ya biha mirini
growth spurt yaleyo yi nga si humelela kumbe marhambu ya nga si wupfa ya helela. Leswi vulaka ku swirho swa tinyonga swi va swi nga si va completely formed, swi helela ku swi nga kota ku accommodate na ku rhwala n'wana. And a hi swi vulavula hi mental maturity ya n'wana waloyo ku va a va pregnant, ho vulavula nje hi physical ability ya ku a kota ku rhwala n'wana, a kota na ku withstand stress xa labor loko a ri pregnant. And the biggest problem i ku teenage pregnancy yi karhata vanhu ko tala ka ti-areas leti ku nga na vusweti. And vanhu va ta vutisa ku why, and the biggest issue i ku I think hi rivele ku dyondzisa vanhu, hi ku hi si n'wana loko xilo a nga xi dyondzisiwangi u ta ya a ya experiment. And leswi masiku lawa ku nga nghena xilungu, a ni ri khale loko nhwanyana loko mavele ya sungula ku yimanyana a va teka va yisa tikhobeni va ya dyondzisa. Mfana va teka va yisa ka matlala va ku va dyondzisa ku va vanuna. Loko nhwanyana loyi a vuya se u dyondzisiwile ku leswi loko u endla ku ta humelela leswi loko u endla ku ta humelela leswi. Se sweswi hi nga adopta swilo swa valungu, mara loko ku ta ka timhaka ta ku hi vulavula na vana lava hi timhaka ta masangu hi ri swa yila. And se loko hi ku swa yila mara hi adopte swa valungu a yisi vanhu a tikhobeni va ya dyondzisiwa, hala hi ri swa yila ku vulavula na vo hi timhaka ta masangu. Se hi ri va fane va ya dyondza kwihi, se vo experimenta, and that problem yo yi karhataka. Dokotela lomu karhi mi hlamusela sweswi nyana ni nga mitwa loko ri ne mitwa kahle, ni twa mi khumba tinyonga ti nghena kwihi tinyonga ka mhaka leyi? The weight ya wehe as munhu loyi a vitaniwaku wehe homo sapien, loyi a nga yima hi milenge mimbirhi, weight ya wehe ya miri yi rhwariwa hi pelvis, hi tinyonga. Loko tiva ku na xilo lexi va nga yi center of gravity ya munhu, yi center of gravity ya ku yi laha tinyongeni. So loko ka munhu wa xisati ti nga si developa kahle pelvis leyi, yi nga si kula enough ku va kota ku accommodate nhloko ya n'wana loko n'wana a kurile a helerile, yi create problem ya ku loko n'wana luya a va pregnant ivi weight ya n'wana yi heta ku endla ku that pelvis yi stopa ku develop. Then ya tsaneka during labor, nhloko ya n'wana yi tsaneka ku hundza and a hela a ri na seizure for that reason. So sorry, amakaya for example, vana va tekiwa va rhwarisiwa tihunyi na mati. Kasi kun'wana kambe vhele a ya ku ri na hina n'wina dokotela na DJ Brian Ngonyama vhele na Gloria Nkuna na yena vhele u na hina eka siku ra namuntlha vhele na Hlungwani Kesley ku va sa ku va ri na hina ka siku ra namuntlha. Tsundzuka sa ku vhele u nga tlhela futhi u hi rhumela swivutiso eka bulu ra hina ra siku ra namuntlha u va u karhi u hi byela ku ri na kahle u vona onge u nga lava ku vutisa yini ngopfungopfu hi nhlokomhaka leyi hi nga yi khumba ka siku ra namuntlha ku nga mhaka ya teenage pregnancy. Na dokotela va hetini ku khohlola nanguta mhaka ya mi nga vileli a va mi twanga loko mi khohlola hi ve hi mitima dokotela se mi wile. Hi loko ku endlekile ku munhu a khohlola hi ndlela leyi, hi loko a nwe mati ya nghena hi phayiphi ya biya. Vula dokotela va ku na phayiphi ya biya. Ya leyi nga endla ku mi khohlola dokotela. A va hi hlamusela mhaka leya ya tinyonga, mara tshemba va swi twisisile vanhu ku ri na kahle ku va ku hi vulavula mhaka ku ri miri wa munhu wu va u nga swi tiyelela ngopfungopfu ka munhu wa xisati hi ndlela hi yo mhaka mi hlamusele mhaka hi vuenti ku katsa ta mhaka ta tinyonga. A ni lava ku hundza kahle ka mhaka ya tinyonga dokotela, kambe loko ku ri na mhaka ya ku biha mirini ka ntombi leyiwani yi nga hansi ka malembe lama nga fanelangiki dokotela, i mani a luzaka ngopfu xikolweni? Ni tshemba xikolo xa khumbeka hi ndlela yin'wanyana.
ntshemba na timhaka ta rihanyo ta khumbeka lowa jaha nga khumbeki ngopfu kambe mi nga swi vekisa ku yini dokodela ku ri va swi twisisa vanhu lava ku ri mhaka teenage pregnancy yi na switandzhaku swin'wanyana swo ka swi nga ri kahle minkarhi yo tala? I think problem leyi nga na yo tikweni i ku hi focusa ka ku dyondzisa n'wana wa xisati. Hi rivala ku ri munhu a kota ku va pregnant, loyi a nga va pregnant hi moya wo kwetsima hi Maria ntsena. Lavan'wana hinkwavo it's two people, and it's not two girls, it's not two boys, it's a boy and a girl. Se hi rivala ku dyondzisa lava vafana ku leswiya swa ku mi fostela vana va vanhu van'wanyana va endla so result ya ku hi leyi ivi vo va hleketa ku hawa ava take responsibility a ku vi na any repercussions ka vona. Loko n'wana wa nhwanyana a ri pregnant ya nga ta holova, yes a xikolweni va ri a va ti xikolweni, but va swi tiva lava nga va pregnant ku it's not easy the first 3 months ya pregnancy, it's not easy ku nga tshama tlilasini. The last 3 months of pregnancy, it's not easy ku nga tshama tlilasini. The reality yaleyo ku n'wana u tshama karhele and all of that, so they lose out ka education. Bafana va kha va continue. Secondly, it magata ku if we don't educate bana lava hinkwavo ka voho a tlilasini yin'we va twisisa ku miri wa munhu wa xisati wu so, wa xinuna wu so as they develop. We are denying them an opportunity ya ku lava vafana va kota ku swi twisisa ku if I force a girl ku endla leswi, this is what's gonna happen. Hi ku ko tala ko holoveriwa nhwanyana kasi lo chuhisetiwa hi ball pen a tlilasini kumbe swo tani, or va decide hi voxe ku they are going to experiment hi ku loko va ku vutisa a kaya ku n'wana wu huma kwihi mi ku ta hi aeroplane, mi kha mi swi tiva ku a nga tanga aeroplane. Mativa a swi olovi ku vula na vana hi timhaka ta masangu, i ntiyiso mhaka leyi dokodela? Well, a swi olovi loko ku ve ku u swi teka swi ri swiyila. I think the easiest way ya ku sungula i ku loko n'wana ku vutisa ku vana va huma kwihi ka age ya yehe, ka level ya yehe, u n'wi hlamula ntiyiso ka level yakwe. If loko se ya ku 6 years 7 years a vutisa u n'wi hlamula ntiyiso ku loko wo n'wi hembela ro sungula u nga rivali ku loko n'wana a ku vutisa u yi twile nhlamulo kun'wana. U lava ku tiyisisa, u lava ku tiyisisa ku ta n'wi byela yona. dokodela mara hi wahi malembe yo vulavula hi timhaka letiwani a hi nge na n'wana ngopfungopfu a hi languteni ro sungula n'wana wa ntombi, hi wahi malembe ya ku va munhu na ku va a vulavula ntiyiso lowu mi vulavulaka hi wona dokodela? Na ka na hleketa ku ri ni nga xi sungula njhani mbali sweswi? Brian, n'wana u ta tata ku vutisa ku n'wana u huma kwihi. That's a teachable moment. Ya ku u sungula ka level yakwe. Loko mbali yo ku vutisa sweswi ku n'wana vana va huma kwihi, ka level leyi a nga ta twisisa hi yona ku humelela leswi mhani ya va pregnant, n'wana a kula ndzeni ka khwiri a ya xibedhlele a humesiwa, u ta swi twisisa and then understand ku that's the truth. Loko a ya ka grade 3 4 a dyondzana something a tlilasini a ta vutisa u ngetelela kwalaya, swi va easy then loko se ya ku 11 years 12 years ku ya sungula nkarhi wa ku ya masikwini ku mi discussa ku se ku humelela ku se wa vona leswi hi nga vulavula 4 years ago se swa ku tshunelela na we. So that's a gradual introduction ya so loko u chava ke hi ku vanhu va ka mina problem a hi lava ku swi vulavula. Loko government a vula ku dyondzisa xikolweni a mi swi lavi mi ri va dyondzisa vana van'we ku hunguka, se a ni swi tivi ku se mi lava yini ku a mi va dyondzisi loko va va pregnant government a nga endli swona. Loko government a ku va dyondzisa xikolweni mi ri government u hungukisa vana, se loko ku ri government a nga hungukisi vana va dyondzisi kaya hi ku a kaya hi lava fanele va kuma ntiyiso u sungula a xikolweni ko va reinforcement, hi nga outsource that part.
Zandile nwa James una hina vele ari a socha nguva ankesa Zandile kuba madam labana kuna kuma mina nga vutsa xivutsa lwana I dokodela Mati ene kuna maluma mina va street le ka mjaji wa Dr. Mati se loko ni vona dokodela Mati loyi a loko yena se a vutsa mhaka leya ku ri na ka se nongonoko ku nghena hi wambirhi na ku nghena hi ra vumune ko va ku ri ra vumune vhiki ri nga hundza hi kota ku hlangana dokodela malumi Mati hi yo mhaka namuntlha vele ta ka n'wina hi ndlela leyiwani kambe dokodela mhaka ya ti-contraceptives va biha njhani mirini vana lavawani va nga nkarhi wu nga si fika ku ri na swi sivela mbeleko hi mhaka ku it goes back kwalaha ka ku dyondzisa ku moral compass ya n'wana kumbe morality ya n'wana yi dyondziwa kaya u fanele a dyondza leswi tiviwaka kaya the best form ya contraception I abstinence. It doesn't fail. So loko n'wana a dyondzisiwile kaya ku yes loko u tekiwile or loko se laka muti lowu loko I prefera ku u kuma n'wana loko swilo swi ri so a swi dyondza a ha ri ntsongo. Remember ku n'wana u dyondza in 2 phases between the ages ta 0 na 6 va blank you can write anything u nga va xin'wana lexi va byelaka kuba what we call kuba ku ri what we call paradigm ya bona ku ri kuba ku ri their world view so loko ku ri ku ka ri khotso hi Sunday hi sikisi ka pfukiwa ku yiwa kerekeni n'wana wa the ages wa 0 to 6 u dyondza so a tiva so ku ri why swi endliwa they don't care between the ages of 6 and 12 va sungula ku lava ku tiva ku why swi endliwa so that's the second phase ya ku dyondza after the age of 12 a ku na xilo xintshwa u nga ta dyondzisa n'wana so loko u nga n'wi dyondzisanga between 0 na 6 ivi u swi reinforce between 6 and 12 after the age of 12 wo vulavula ntsena a va kutwi hi ku the paradigm is already formed paradigm yi fomiwile na reinforcement yi humelerile so loko se a ku 13 that's why loko u kuma n'wana ivi va teka n'wana va ku a kurisa hi kokwani mi ta tshama na yena loko a ri na 12 years a nge vi na signature ya wena Brian u ta va na signature ya kokwani wako and i mani kokwani la discipline na ku ntukulu a nga kona so the issue i ku loko n'wana a dyondzisiwile a tiva ku in this house the morals ta heti so we don't fall pregnant out of wedlock and all of that hi vi hi nyika ti reason ya ku why one of the things lexi karhataku he vanhu vantima i ku sometimes hi chava ndhavuko wa hina as black people hi ku n'wana wa Juda for example a nga na doubt ya ku I Juda na ku hi xijuda swi endlisiwa ku yini n'wana wa a Muslim a nga na problem but n'wana wa munhu wa ntima wa confusiwa hi ku kuna we decide ku hi teka swin'wana hi nga teki swin'wana what you must create is a culture within your household and stick to it and that culture that we create within the household let everybody understand it so loko ku ve ku ka culture ya ka rikhotso were Western charismatic Christians then n'wana grows in that this thing ya ku no sikani n'wana ti decide la ku u ta ya ka yi religion there's no nation in the world that does that there's no Jewish child who gets left alone to decide what they become they get taught to be a Jew so why should we as black people not do the same and stick to it and then we remove the confusion kabana there is no religion lam saben le pfumelaka ku munhu aba pregnant out of wedlock it doesn't matter which religion it is and therefore the issue ya pregnancy out of wedlock or issue ya pregnancy munhu anga tekiwanga it's got nothing to do with religion but it's throughout all the religions including what we call African culture and religion and that's why khale abateka va ku yisa tikobeni loko u vuya kona you were ready to get married kuba ko nga ta kuma n'wana mfami nchavisa mfundisi ntwangu mfamba wa mfundisi nkarhi wun'wana
kuna given mkhabe ula mhaka swa ku kahle dyondzo leyi mi nga le ku yi dyondziseka siku ra namuntlha dokodela yi na matimba swinene ngopfu kambe vatswari vo tala hi vunyingi ha chava hi minkarhi ku vulavula na vana va hina hi mhaka ta ku rhandzana timhaka ta masangu kambe ha khensa swinene ngopfu leswi mi hi tsundzuxaka xiswona kambe dokodela a hi tlheleleni ka mhaka liyani ya contraceptives ku na mixakaxaka ya swona kumbe nakona loko ku ri ku swi kona swa mixakaxaka ti-contraceptives letiwani dokodela wena tanihi mutswari ni tshemba ku loko a sungula n'wana lowani ku va u n'wi dyondzisa lowani ntombi ngopfungopfu loko u n'wi dyondzisa u ta va ku ri na mhaka ya ku va a yisa hi mutswari ro sungula ni tshemba tano ra vumbirhi hi makumu ta fika a twisisa ku ri na miri wa yena wu lava yini a wu lavi yini hi yexe kambe ku na tinxakaxaka ta kona ta ti-contraceptives kumbe xani i pfulela u tshika. Look, I think maybe we will also address it, Wavumuna, but the issue at the contraceptives is that in the case like dilakuna teenage pregnancy, the contraceptives the core as a form of last resort when abstinence cannot happen. So which means kulokwana atibjela ku angesukoti ku abstain. The best thing is the contraceptives. But let me put it this way. If a 14, 15 or 16-year-old are pregnant, one, anga abstain. 2, anga tirisang condom. 3, anga tirisang contraceptives. So that ABC liya yi preach wa ku ya love life, it's gone. Now, I usually say to young people, kuba pregnant, it's not actually a big problem, even though it is a big problem. You'll be pregnant, utakuma wano, utanguteka ungisaga mani, utubeka uya shikolweni. The problem you can get HIV. Ungete kuya inika mani. Bange kukuriseliona mani HIV, ya tama nawe. And HIV loku ikuma it's a visitor lo angata tshama na wena vutomi bya wena hinkwabyo u to hlupha hi ku u lava ku hlayisiwa hi ndlela yo karhi. So the contraceptives ti kona, but young kids can only access the contraceptives loko va swi tiva ku ti kona. Then kuna various other issues ke leti karataka ku what do you do as a doctor kumbe as a nurse loko a 12 kumbe 13-year-old ataka we aku ulava contraceptive. What do you do? Hiku loko aze ata aku lava contraceptive wa swi tiva ku endla yini? Say do you become a holier than thou person, u preacher kumbe wa holova u tiendla mutswari kumbe u nyika ti contraceptives kumbe u vitana vatswari na? One thing for sure, loko ka unga munyiki we are pregnant. That's guaranteed. We are pregnant. So the issue yale yaku, that's why kuna a bit of a dichotomy la in South Africa yaku loko mwana arna 12 are pregnant. Was kota kuta ata alava ku terminate pregnancy. Na wa mfumelea. Kwalani dokodela afika ka ofisi ya n'wina a ku ri ni kombela ku chicha ndzhwalo lowani hi ndlela yaleyo ku va a herisa vutomi bya n'wana tanihi dokodela mi swi endlisa ku yini? Look, now lowu nga koho a wu boheleli dokodela kumbe nurse ku xikolokolo yendlela munhu waloye muthunxi ndzhwalo walowo u herisa ndzhwalo walowo loko ripfumelo ra wena ri nga pfumeli. You are not forced. So ku fana na me a ni endli, so loko munhu o fika a ku u lava ku swi endla xo sungula it's not my place to judge. It's not my place to judge. So because andle ka tintangu ta yena munhu
mara And then now ma swi lava ku twisisa ku ri xivangelo hulu i yini loko a za fika eka ku teka xiboho xa muxaka lowu xa ku endla abortion dokodela hi karhi hi hlonipha mhaka ya matitwelo ya n'wina na mhaka ya maendlelo ya n'wina ku ri n'wina mi swi koti ku endla sweswiya mara ma ti karhata ku fika kwalani. Okay, now wu ri loko pregnancy ya koho yi ri 12 weeks and below yi ri ehansi ka 3 months a swi zi swi lava u vutisa munhu xivutiso. Okay. Ku fana loko a fika xitolo a ku ndla ku xaveni lofu ra xinkwa a ku nyika mali u teka lofu ra xinkwa u n'wi nyika a famba. A ku vutisiwi nchumu. Okay. La ku vutisiwaku koho hi ku ya hi nawu i between 12 weeks na 20 weeks. Hi mhaka muni? Hi la ku vutisiwa ka vutisiwa hi mhaka ku now ku endla abortion yaleyo it's a little more dangerous ka vutomi bya munhu waloyo, so yi fane yi endliwa hi either a xibedhlele or hi dokodela loyi a swi tivaku a nga na more experience ya swona. And then after 20 weeks a wu pfumeli now. So what you do 0 to 12 weeks munhu a ngo fika aku I want an abortion, you are not supposed to ask. Actually a wu pfumeleriwi na ku n'wi discourage. Hi ku loko u n'wi discourage se u tshove nawu. Loko ku ve ku we a wu endli the only thing lexi u nga endlaku i ku teka phone u n'wi referela kun'wana. So swibedhlele hinkwaswo swa public swa government swa endla ti-terminations. So loko u ye koho the likelihood i ku vanhu lava nga ta va kuma va tirha laha i vanhu lava va endlaku, so you won't have a challenge. The private practitioners then bana obviously you have to move from one to another depending ka ku va endla or not. Kuna mdondisi tani wa dokodela. Yeah, okay. Anga simngenela kumbexani maya mahlweni. No, vutisa yaleya mdondisi. Mdondisi u vula ku ri i honorable Chilidzi Nelubalani Khezwo mbekanamushumo haso ro va tanganedza u ri mina tanihi mudyondzisi wa dzika mani Xitsonga xa ko twanani dokodela u ri mina tanihi mudyondzisi wa ndzendzeleko wa vutomi life orientation u ri wa ringeta ku dyondzisa vana na ku vulavula hi timhaka letiwani ta masangu kambe a swi olovi kambe u khensa leswaku ri hakunene vhele miri hi vulavula eka nkarhi loko hi koka gogo ra ha tsakama kahle kahle hi kongoma a ku ri u le ku swi endleni mara ntiyiso wa mhaka ku ku ya hi Nelubalani a swi olovi hambi swi ri tani dokodela swa tiveka ku ri a swi olovi musi leswi wa dokodela. Yeah, a swi nge olovi for as long as vatswari a kaya va nga swi endli. Loko vatswari a va nga, because at the moment leswi va endlaku swona va outsource responsibility ya vona va outsourcela teacher yi fika so yana swi ivi loko n'wana a ya endla swo huma ndleleni va ku i teacher I mean so this thing ya ku chava responsibility va chava ku dyondzisa. So the reality le it doesn't matter ku u tumbetisa ku yini vana va swi tiva ku humelela yini. Problem i ku loko wo n'wi hembela ro sungula ta sungula ku ri no n'wana u ta hi aeroplane ya n'wi xava xibedhlele u ta suka a ya next door va ya n'wi byela ntiyiso a nge he ku tshembi ka timhaka leti u ta ku tshemba ka hinkwaswo except leti na loko se a gangisiwile a nge ta ku byela kasi loko a ku ve ku ma vulavula na loko a gangisiwa u ta vuya ta ku byela ku papa ku na mfana wun'wana u ri hi ku a swi tiva ku no lani kuma advice ya kahle ku hi mpfhuka a va tshambani byela mavun'wa. Se loko a hi sungula ku dyondzisa kaya it would become easier for Mr. Nelubalani ku va kota ku dyondzisa hi ku va to va reinforce leswi swi nga dyondzisiwa kaya. So loyi a nga dyondzisiwa abstinence loko a fika tlilasini a vulavula hi abstinence it's easy ka Mr. Nelubalani ku va kota ku vula ku no loyi u dyondzisiwa abstinence so hi ta tshama ka yona. Loyi a nga dyondzisiwa ku no loko fika nkarhi lowu
kota u twa ku ngeti a wu koti ku ti khoma fambela va ti-contraceptives teacher u ta swi tiva ku ka loyi ni ya n'wi lavisa loko teacher a nga swi tivi u ya dyondzisa in general ivi hi nga na strict moral ground ya ku va na abstinence ku va hungutisa vana Dunisani Paradise a ni tshembi ku leswiwani a ku ri xivutiso a ku va mhaka ku hlamusela leswi a swi vonisaka xiswona ngopfungopfu loko ku ri na mhakeni ya makulele ya vana va xisati kumbe tintombi na majaha a ku ri na vana va vanhwanyana va kula hi xihatla ku tlula va tintombi va majaha and most boys va kuma vana va ri over 18 but va xisati va hatla va kuma va na ku tlhela futhi va endla timhaka leta masangu letiwani va ha ri vantsongo swi nga va swi endla hi dokodela kumbexana a ku nga ri xivutiso na xitwa mara ku na ku hambana lahayani ka mhaka ya maendlelo lamawani hi ndlela leyiwani maturity ya both physical and emotional maturity ya vana ya endla u kuma ku ya vafana yi salela andzhaku hi lembe kumbe 2 wa malembe. Now that maturity yi endla ku vana va vanhwanyana va hatla va sungula ku ya nkarhini. Masiku lawa you find ku vaya ka ti-periods van'wani va ri na 9 years. And by the time va fika ka va 16 years and so va fully developed. And this has something to do na swakudya leswi va dyaku masiku lawa. Now khale vakhegula a va nga pfumeli ku n'wana wa nhwanyana a dya swakudya swo karhi. Whether i matandza kumbe i meleka kumbe anything lexi nga na mafurha. Well van'wana va nga yi tsalanga science. But those things ku ri n'wana a sungula ku va na ti-period u fane a va na a particular body weight ya at least u fane a fika 46 kilograms. And ka that body weight u fane a va na a certain percentage of body fat. Now loko se u langusa le ndzhaku swakudya leswiya a va arisa vana va vanhwanyana ku va swi dya a swi hatla swi va fikisa ka that weight. That's why sweswi loko swi ku 9 years 10 years ti-period ti so a va ngo yirisa mahala a ku ri na something behind it a vo ka va nga swi tsalanga hansi. Knowledge Mashego u vutisa xivutiso xin'wana lexi hi nga fika hi hundza ka swona dokodela u ri a ni hite loko n'wana u fika u vutisa ku ri na n'wana u ta hi kwini hi ku u ta hi aeroplane siku ngerengere hi fanele n'wi byela ntiyiso. Xivutiso xa Knowledge o kongoma u ri xana ke loko a nga vutisi hi huma njhani? Loko a swi endleki n'wana a nga vutisi it's rare. Loko a nga vutisi swi vula ku vatswari na vana they are not open a va vulavuli. It's very rare ku a nga vutisi. Ku na malembe man'wani la vana va vutisaka just loko va ri movheni na va vutisa just about anything. So loko a nga vutisi you must be worried ku u vutisa mani. Because n'wana between the ages of 0 to 6 to 12 it's where they are exploring va nga ku dyondzeni and va dyondza yini hi ku vutisa swivutiso na ku kuma tinhlamulo. Na loko va huma tlilasini va nghena movheni va huma tlilasini va vuya kaya the first thing i ku vutisa ku teacher u te va la ku twa comment ya wena ku whether u pfumelana na teacher ku mukanetana na yena. Kuna Mpho na Mazavo na yena uri hey hezwi ndi zwa ndeme uri ri ambe nga hezwi zwithu hambi machitwa Tshivenḓa dokodela. Ni kulele xawelo so swi nge endleki ni nga xi a ni tsema twa mi xizama vo xitwa ne a ni ta va ni khola. No na xitwa ene loko swi boha ni vulavula na xivulavula. Ku na loyi a nga le Free State i Jerry Shongwe u ri u langute mhaka ya nongonoko lowani vhele a ri a Free State hi ndlela liyani kambe dokodela kambe a hi hundzini ka mhaka ku ri ku na tinxaka ta ti-contraceptives kumbexani mi ta languta mhaka ya ku ri na a hi fike ntsena ka ku a teenager loko a ta lava contraceptive a ri na 13 years or 14 years as a healthcare professional what do you do? Hi ku hala tlhelo munhu loyi ka ha ri n'wana
u ri fambi ya vitana vatswari kumbe njhani hi ku loko u n'wi nyika mutswari ta ku you are interfering na ti-parental responsibilities ta mehe loko u nga n'wi nyiki the child comes back pregnant. So it's a dichotomy leyi yi karataku, and it's a serious one because you like to prevent a teenage pregnancy on the one hand. On the other hand, loko wo fonela vatswari n'wana luya uri you've now violated doctor-patient confidentiality. So swa tika musa. Loko hi langute mhaka leyiwani ya teenage pregnancy, munhu a nga hleketa kumbexani swi nga endleka kumbexani dokodela yi va yi khumba vanhu va muxaka wo karhi, ni vula hi mhaka ya vutomi bya vona ka leswi swi nga le mandleni. Ya njike kule mani. Eya swi nga va swi hoxa xandla ku ri hina hi hanyaka na vusweti dokodela, swi nga endleka swi hi khumba ngopfu ku tlula lava va nga na swa le mandleni kumbexani swa fana swilo leswi. Ko tala lava nga na swa le mandleni va na access to education, va na access to information, va na access to healthcare services, so va na access ya hinkwaswo leswi. So it's unlikely ku swi va humelela, whereas lava va nga le vuswetini access ya swilo leswi ya hinkwaswo a yi kona, then it's more likely that they're going to fall pregnant. Now you see there is this thing anyika to, they don't fall pregnant because va hleketa ku va lava mali. You know, leswiya swi ta later on hi vanhu lava va nga kula va nga tlhariha va lava ku no ndla ku hlawula papa wa n'wana ngeti loyi ta va ri kahle hi ku u na swa ye swa le mandleni. But the teenagers lava lavatsongo, it's really issue ya lack of access to information and lack of education. And loko a ho kota ku va mhani xo sungula, va ri loko u dyondzisa munhu wa xisati u dyondzisa mhani. U dyondzisa rixaka. U dyondzisa rixaka. So if you start there, if u dyondzisa na vana va vanhwanyana, then we will not get to a point where we start discussing this issue which you were asking about, the types that the contraceptives. I want to discuss those fully because I want to get to the next point with regards to teenage pregnancy. So that we did that discuss on Thursday. I want to get to the next point that teenage pregnancy. One of the difficulties that teenage pregnancy, and I usually say to people and young people who, you know, kuna a very serious danger of what I call a one-night stand danger. A young person look ever pregnant at that young age, one of the most common conditions that baba kuna to look very pregnant, a condition preeclampsia, which is pregnancy, which is high blood pressure labor corner during pregnancy. But that thing can complicate in such a way yaku ayela abenati convulsions or abenati fits while are pregnant, and it can cost her life. Or the life of the baby. That's how dangerous a one-night stand can be. That's the one extreme. The second part, earlier yaku ingete tinyonga leta tis develop kahle. At 15, 16, wela arna Caesar, akume ngwana Caesar. Now loko ze ukuma Caesar ya 1, you are likely with the next pregnancy to deliver a Caesar. And then that's it. Usale one tena ueti. And a man at the age of 16 loka kume n'wana hi munhu loyi a nga n'wi kumisa n'wana a va talanga. Right? Then the last thing liya ya ku loko are pregnant and they go into labor, va nga swi tivi ku they are in labor because they don't have a clue ya ku humelela yini. Nhloko liya ya n'wana ya phijeka or yi jema between the bladder thundelo and the rectum ngwemi vulavula ku i xiheta mavele. And loko yi bloke laya, after a few hours ku create ka mbobo ka bladder se mitsakamiso wu thonela into the vagina. Or mbobo in the rectum so mahumi into the vagina. That
girl's social life is destroyed. Eish. Yeah, nchuyi na mina. Sibayichavisa dokotela ebusuku. Yo. But I need in this wako. So I need ibona all these other things and it most of the time it goes well, but it can go very bad. And these are the things that ungalabe a 15-year-old, a 16-year-old must experience. A 15-year-old, 16-year-old at samishkolweni a experience education a dyondza a tava lexi a navela ku va xo loko a ri na 5 wa malembe loko mbutisa mbali sweswi swi ta mi byela ku xi lava ku va yini. And I can tell you what she tells you now at the age of 5. Yeah. Ntirho wa we I ku n'wi guide ku a achieve the very same thing. U ta swi vona by the time a sungula ku dyondzela ntirho, she will go back to what she told you when she was 5 ku la ku endla. Sure. But then loko ku ya interfere ti pregnancy landeni se vana va vanhu va hela va endle swilo simply because va la ku kurisa n'wana, not because that's what they wanted in their life. Yo. Ngetekela hlokweni vanhu lava landzelaka vele Gracious Lulu Matipa hankhethisana ngopfu kasi kun'wana kambe Thembani Chauke ku na vanhu va ku ringana 380 dokotela lava nga hi languta sweswiwani nombolo lowani kasi ke un'wana kambe vele ni tekaka nhlokweni I Lucky Rotara ntshemba namuntlha venda yi yimisele voko va tiva namuntlha na kasi ke n'wana kambe Nkata Bevula hankhetsa swinene ngopfu kasi ke n'wana kambe Xivambu Mchu u ri nongonoko wa kahle swinene ngopfu va tiva onge mi nga yi dyondzisa siku na siku yi va tiva na swi nga lungha kwala n'wana kambe Mbazima ya avuke dokotela swi ta lava sponsor se va vulavula va tiva ina sponsor ku ya durha data swinene ngopfu na mhaka ku ri va swi tekela nhlokweni ku ri vuxokoxoko lebyiwani va nyika ku laniwani va tiva vo tala va kona va fanele va ya etihofisini ta dokodela va ya kombela ku va va kuma vuxokoxoko bya muxaka lowani kambe hi teka xiboho xa ku hi va tisela byona vuxokoxoko lebyiwani mahala njhe ku va swa ku va kha va hlangana na hina hi ndlela leyiwani a nkhensa swinene ngopfu va tele ngopfu Rest Nkuna Gineth Silowa na yena vele va vutisela swivutiso van'wanyana nakambe n'wana Steven Johnson na yena u kona Cross Jajamba na yena u kona vele tlangelani Vilankulu leyiwani vele a ku ri no hina n'wina swinene ngopfu ka siku ra namuntlha kasi ke n'wana kambe Priska u tshama ri na hina ku ri these days what makes things ku va swa ku ri most teenagers I mhaka swa ku ri va va ri disrespectful and ngopfungopfu ka vatswari va vona and swi endla ku ri na ku hetelela ku va swa ku va guide swi va swi tikanyana mhaka swa ku ri nkarhi wun'wanyana ku va ku nga ri na ku hloniphana xikarhi ka n'wana na mutswari so xa xandla leswi dokotela. Look va ri a ni ri u ri n'wana u dyondzisiwa a ha ri ntsongo ko tala what I've noticed I ku most of vanhu va ka hina va kuma vana because va fane va tirha kule va siya vana na vakokwana so effectively n'wana a nga na a relationship na mhani wa yena ya ku va mhani na n'wana u tolovele ku tshama na kokwana who allows them to do as they wish so loko mhani a fika a lava ku endla swilo swi va straight se ku sungula ku va na ku kwetlembetana. Then you have a problem of absent fathers. Absent fathers does not necessarily mean a father who has disappeared. It's just a father who's not interested ka ku humela yini ka vana vakwe a kha ri kona kwala ndlwini. So aneri ko tala hi absent fathers loyi a nga kumisa munhu n'wana va nyamalala baleni but ku na lava va nga kona kwala ndlwini but they are not playing the role of a father. Hi mhaka ku a role ya ku va a father iliya ya ku you are interested ka ku vana va va endla yini. Okay. You are interested ka ku tiva ku namuntlha mi dyondze yini. You are interested ka ku tiva ku leswi u nga ka grade 7 kambe next year we are endla yini kwihi ku va na interest ya vutomi loko ku ze ku va na that interest
ku build up a relationship. You know, it's very easy ku build a relationship na vana. Vana, most of us hi hleketa ku va lava mali. Yeah. A va xi tsundzuki school fees lexi u nga xi hakela. Va ta tsundzuka siku u nga ta va langusa loko va ri ku tsutsumeni kumbe va tlanga bolo. That they will remember. Yeah. Swa ku u hakele mali yo tala ya school fees a va swi tsundzuki. Because kabo what's important i ku was I important enough ka vutomi bya wena ku u tshike ntirho wa wena wa busy u ta ni langutisa. Wow. That's really that. Swi ntisa ka mhaka ya swi ntisa ka mhaka leri ka bulu ra Patrick i Zama Patrick or ahe dokodela ni kombela ku vutisa ku ri na i mutswari wihi loyi ya tshembala ku vula ku ti right a nga va na right yo tsundzuxa n'wana wa xisati xikarhi ka lava vambirhi wa xinuna kumbe wa xisati nto onge mi se mi hlamurini kahle kahle hi yin'wana ndlela mhaka leyi a ku hlawuriwi because both a ni ri hinkwerhu loko hi kuma vana hi hava manyuwalo wa ku vana va kurisiwa njhani so but loko u va na relationship na vana va mi kota ku vulavula loyi a kota ku vulavula na vo a vulavula na vo. I mean ku na a lot of young girls who are my patients lava u kumaka ku swilo swo tala va vulavula na vapapa wa vona. Va vulavula or van'wani va kula na vapapa wa vona because va mani va lovile. So it's got nothing to do na gender, and you know there is nothing lexi tsakisaka n'wana wa nhwanyana loko papa wakwe loko a fona papa ku ni kombela mi ni vuyela na ti-pads ivi papa a nghena khemisi a xava banana note dokodela a vuya na toho. There's nothing that girl then knows ni mina something ku hava nchumu lexi papa wa me a xi nyenyaku ka mehe. dokodela tatani Makhomo ntshemba ni hlaya xivongo xa yena kahle or the government should bring back old subject like religious education na timhaka ta ku fana na ti-needlework maybe bring some kind of a difference ku ya hi yena vele u ri mavonelo ya yena dokodela swa pfuna sweswiya swa tidyondzo leti va ti endlaka xikolweni ku ri swi hetelela swi va aka molding them to be different parents and and leaders of tomorrow. Look, I think life we decided to become a secular state. And therefore in what is called public schools then the issue of religion whether kufane kudyondzisiwa because religious education does not mean Christianity education. I think yes. That's not necessarily religious education means kufane kudyondzisiwa xijuta kufane kudyondzisiwa Christianity kufane kudyondzisiwa Islam and kufane kudyondzisiwa Hinduism and all these religions leti nga kona including atheism loko ku religious education. Now life orientation was supposed then to close the gap and deal with issues that have to do with general life issues. That's why he ended right up till matric, even though it's not, as said, examinable. But I still go back to we should not outsource our responsibility as parents to a school. We are using that as an excuse. We can blame the school rather than blame ourselves. Sure. We shouldn't be. I understand if you think about it, in the olden days, a migrant labor system where the fathers were far away and the mothers were far away, and the mothers were the ones who were left with the children. So the mothers were expected to educate. A migrant labor system this one is a chosen one. What to choose? And mi nga va magayisa mi ri vambirhi. So loko mi va magayisa mi vambirhi mi nga siyi vana fambani na vona because you shouldn't outsource that responsibility. No ntlhantlha wa ha tlhelela ka mhaka liyani kambe ni kombela ku hlaya mavonelo ya yena dokodela no ntlhantlha Lorraine Lukhozi Lolo u vula mhaka swo kala swi talanga ku va swa ku ri vana va vulavula na hina va tatana ku nga va ku ri na xivangelo xo karhi dokodela kumbe a ku na ntiyiso ka mhaka leyi. No.
ntiso wu kona because relationship ya the strongest relationship ka vatswari yi so vana va vafana are usually close to vamhani wa vona. Vana va vanhwanyana are close to vapapa wa vona. Vutisani mina dokodela. Are close to vapapa wa Se vona. swi sungurile na mina. The issue is ku papa u available na ku u accessible na. So loko a nga ri accessible a famba ntirhweni hi 6 a vuya hi 10 navusiku a ku na nkarhi lowu n'wana a nga ta vulavula na yena. So n'wana a nga develop a relationship wa swi navela mara a nga swi koti ku develop a relationship ya ku se ni ya vulavula na yena because nga rivali ku communication it's something that builds up, it's not something lexi vo humelela suddenly. So a nga swi koti na ku judge ti-emotions ku yi yime njhani namuntlha ni ta kombirisa ku yini. You see, so you've got a 5-year-old says you will see ku u ta lava ku tshama kusuhi na wena each time loko vuya ntirhweni she next to you. Se xi hundzuka chef dokodela, xi hundzuka chef ya mina loko ni fika, daddy what do you want to eat? Because u lava that so you use that to be open mi vulavula na siku xi gangisiwaka loko xi ri ka grade 2 xi ta vuya xi ta ku byela. Allah ku ri vona siku rero. Hiku a ni relationship ya n'we yi fike la se mi vanghana mara wa swi twisisa ku u mutswari. So where we have challenges hi la where especially us as fathers are not really available to have a sit down na ku vulavula na vana. And hinkwaro ka hi busy, make no mistake, hinkwaro ka hi busy hi fane hi endla hi hakela school fees and whatever, but it's not enough ka n'wana because that's why u kuma ku vatswari ka tiyindlu leti u kumaka ku tirha mhani papa a nga tirhi ya kurisaka vana, those kids are much more stable because va kurisiwa hi papa. Vo tala va khensa dyondzo leti va ti kumaka ka siku ra namuntlha kumbe dyondzo va yi dyondzaka ka siku ra namuntlha dokodela Duni Mchavi va vula mhaka sa ku ri a hi le ku dyondzeni swinene ngopfu, dyondzo ya nkoka swinene ngopfu leyi mi nga le ku yi khomeni laha kiro tala a vula ku ri nongonoko wo tsakisa swinene ngopfu a khensa DJ Brian na Dr Mbokota kasi ke ivi ke Nolens Mashika ku that's true leswi dokodela va swi khumbaka. Ivi ke Rodney Mavasa ku njhani Rodney na wale Jim Jones a vula mhaka sa ku ri powerful conversation eka siku ra namuntlha. Dokodela hinkwaswo leswi swi twala onge loko munhu fika a hi kuma hi xikarhi ku vulavuleni onge vulavule mhaka ya teenage pregnancy mara hinkwaswo leswi swi tlhantlhaka hi swi vekaka mhaka ya vuxaka bya n'wana wa ntombi na n'wana wa na bava laha mutini, vuxaka bya loko byo tiya swi nga hetelela swi twala onge vulavule mhaka ya teenage pregnancy kambe mhaka nkulu i ku swi hetelela swi veka mhakeni ya ku ri swi nga endleka swi hunguta mhaka ya teenage pregnancy dokodela hi ku ri ku va ku ri na mhaka ku va vanhu va vulavula hi ku ntshunxeka va karhi va twisisa ku ri na ku endleka yini loko khoma la n'wana nga wa tshwa, loko khoma la nwani ku endleka yini, loko wo nwa mati hi phayiphi ya biya u ta khohlola ku fana na Dr Mbokota namuntlha. So swa ku fana na sweswo. Look, the very simple thing Brian i ku loko n'wana wa nhwanyana a ri na a very strong and loving relationship na ba wakwe, u dyondza leswi hi swi vulaka ku i rirhandzu leri ri nga hava ti-strings attached. It's unconditional love from a man. So loko a humela hala handle a nge lavi xivandla lexi wa xi siviwa hi un'wana na un'wana hi ku se u dyondzile wa swi tiva ku what is unconditional love. A nge hemberiwi, a nge byeriwe hi mfana hala handle ku ni ta ku xavela movha loko u ta byela mfana ku no papa wa mina u ta ni xavela aeroplane. if you understand what that strong relationship hi loyi endlaku ku n'wana wa nhwanyana a va confident hi femininity ya yena vundzeni byakwe na ku tiva ku a ku na munhu loyi a nga ni rhandzaka ku tlula papa wa mina. Because ka papa wa mina I will get anything I want and he doesn't want anything in return. Whereas hala handle, and we say this to all the girls, except for your father loyi a ku rhandzaku with no strings attached, any other boy u ku rhandza
because they want something from you. So, the strings are tied. So Yeah. that relationship, you make a sure that girl yeah. uta lava ku va pregnant hi nkarhi lowu a fila ku u ready ku sungula muti, Wow. not because u lava swin'wana. Another thing lexi hi fanele ku hi xi hundzisa hi ku na swi vona nkarhi wa famba. Yeah. A lot of the young girls who end up na vanhu lavakulu baba va zama ku pfala gap ya an absent father avuton'wini bya vona. Oh. Because they are looking for a father figure, but pfala that gap. Dokotela, And all nikombela of ku these minghenelela things Mativa, are- nikombela ku minghenelela hi ku mihlonipha ngopfu. Mhaka leyi phela n'wana loyi wa ntombi dokotela a nga bihi mirini a ti bihisa mirini. So Yes. n'wana wa jaha a hi n'wi languti yena. N'wana wa jaha i dyondzisiwa hi mhani ku ri a teka any other woman as the mother and the sister a va hlonipha. Okay. And not force them to do things they wouldn't want to do. Yeah. Look, oka a nga ri na that relationship with the mother. Hikuva na vo va mhani, one thing, the mistake leyi va yi endlaka, loko n'wana wa mfana va ta n'wi byela ku loko ku ri na mfana na nhwanyana laha ndlwini, nhwanyana u ta hlantswisiwa swibye, mfana a tshikiwa a endla sweswi a lavaka swona. The reality is ku u fane a dyondzisiwa responsibility na ti-consequences ta ti-decisions ta yena. Because loko se a endla somebody ku a va pregnant, yena he gets scot free. Whereas if there were consequences, a swi tiva ku na ti-consequences, that would not happen. But the consequences, the stick is always a problem, but the carrot is always better. Hikuva a carrot yi ri loko u kota ku achieve leswi u ta kuma lexi. Yeah. A wu nge biwi, you get a reward. So loko a tiva ku this is what happens to a girl's body, this is what happens to my body. Look, yenda, so we are not old enough and ready to be parents. Sure. That's what's important. Look, otiva sweswo, then u teka responsibility. A nge endli swona leswiya swa ku a va xisetelana va compete hi ku va gangise vanhu vangani va pfumele hi vangani. Dokotela, hi dyondze yini namuntlha? I think the main thing is teenage pregnancy. Yeah. The key thing ya ku sivela. Yeah. Education na communication ya vatswari na vana before even hi fika ka ku tirhisa contraceptives. Na ku loko vana a va swi tiva ku that one night stand can be very deadly, and it can ruin vutomi bya vona hinkwabyo, from getting high blood pressure in pregnancy to getting a damaged bladder and a damaged rectum and being unable to be intimate for the rest of their lives. Yo. Dokotela, nikombela ku teka nkarhi lowani hi cancer kahle mi nge ni byela vayingiseri mhaka swa ku ri xiboho xa kosa ku ri hi tera vumbirhi namuntlha a ku nga ri mina dokodela va nga te a hi endleni mhaka swa ku ri hi tlha hi hlangana na vanhu va hina futhi ku ri ra vumbirhi loko hi pfala leswiya swi nga humelela hi ra vumune hi nga hlanganangi hi ndlela liyani. Ni kombela ku teka nkarhi lowani dokodela ni mi khensa ku va mi teke vutihlamuleri byi na ku rhwala na ku komba vurhangeri bya xiyimo xa le henhla swinene ngopfu. I awara nkaye sweswiwani kambe ke ni kombela ku ri vhiki ri taka va tsundzuka swa ku ri tinhlokomhaka ti nga ta va ti ri kona ti va famba se ti longoloxiwile mani mi ti longoloxini namuntlha vhela hi languta mhaka leyiwani ya teenage pregnancy ivi ke eka vhiki ri taka ku nga ta va ku ri ti 1 ta October hi ta va hi languta mhaka hi ra vumune yes vhiki leri kambe ina hi ta va hi languta mhaka ya ti-contraceptives hi ndlela yeleyo dokodela. Ntshemba hi ta va karhi hi nghena hi ku endla ka timhaka leti ku ri na kahlekahle ku endleka yini ta hi hlamusela ku antswa n'wina ku ri hi languta mhaka ya ti-contraceptives hi ndlela yeleyo. A ri hlupha ngopfu na le xikolweni vito leriwani ra contraceptive, se loko ni fanele ni fika ka rona ni fanele ni hunguta xipidi katsongo dokodela hi ndlela yeleyo. Kambe ke a hi va tsundzuxeni nakambe website liyani va nga kumaka vuxokoxoko futhi loko va lava kumbexani ku pfuneka hi swin'wana leswi fambelaka na timhaka ta va ka manana. Ni tshemba ku ri va swi twisisa ku ri mi gynecologist
system yi tirha hi timhaka ta njhani hi ndlela leyo, and ku na vanhu lava nga ta va fona mhaka swa ku ri kumbexana va kuma vuxokoxoko va lava ku va nga lava ku pfuneka swa ntiyiso. Ni tshemba tani ku ri a hi nge teki platform leyiwani hi yi tirhisa hi ndlela ya ku va yi nga tshamisekangi dokodela. Website leyi nakambe dokodela? Website i www hwcw.co.za. Inaka hi ndlela leve ehlangana na munhu dokodela hina nguta mhaka ti-contraceptives na swi twa ku ri wayo mhaka a mi nga lava ku yi hlamula ku ri na vuxakaxaka njhani. A ni rivele ku ri kahlekahle ra vule leriwani ya nghena hi vuenti ka mhaka leyiwani. Na khensa nakambe na ku tlhela futhi n'wina hinkwenu mi nga hi languta ka siku ra namuntlha mi va mi karhi mi langute mhaka ya vuhaxi lebyiwani lebyi byi endlaka hi ra vumbirhi rin'wana na rin'wana ko va namuntlha ntsena hi nga swi endla hi ra vumbirhi mhaka ya leswi swi nga humelela vhiki. Ni tshemba ku ri na nkarhi lowu taka ko va swiyimo leswi swi nga va ku handle ka vulawuri bya hina hi ta endla futhi leswaku ri hi mi tivisa ku ri na nkarhi hi ndlela leyi. Dokodela a ni khensa swinene ngopfu Mativana, mi hlayiseka hi hlangana ra vumune. Inkomu DJ na vayingiseri na vabukeri hinkwavo a ku ve bya n'wantenyana ku se ri perilani inkomu swinene hi swona. Okay, Afrika-Dzonga hi ndlela leyiwani mi nga minyamatsavi ta yi pfala mhaka leyiwani na yena hi mhaka swa ku ri se hi tikomba ndzima kona hi yi rimile ka siku ra namuntlha. Ni kombela ku khensa hinkwenu n'wina vhele mi nga va kona mi tlhela futhi mi nyika na ti-comments ka siku ra namuntlha. Vudumisani Mashele ku vona vhele Given Ngoveni na ku vona n'wana kambe hi malungu na hi tekani Ngonyama Spinizer na ku khensa swinene ngopfu Priska na khensa swinene ngopfu Prisa Ramanyaka khensa swinene ngopfu kasi n'wana kambe Hlamalani Daisy ha khensa swinene ngopfu n'wana kambe vhele i malungu na Rila Mkhatshwa Mkhatshwa inaka hi ndlela leyi a khensa swinene ngopfu na n'wana kambe malungu na Shamaine a khensa swinene ngopfu Shamaine Mabunda inkomu swinene ngopfu va ka hino ku wasa ku ri hi va hi hlangana ra vumbirhi rin'wana na rin'wana namuntlha siku ra vumbirhi a hi hakela xikweleti xa vhiki leri nga hundza. Kusuka mina Mnyamadzi Ngcetshwa kula nkonzo ni nga peace, love and happiness hi hlangana hi ra vumune masiku mambirhi kusuka namuntlha vhele inkomu swinene.